الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe ndaroɓe oɗo télévision meɗon Jama TV, mi salmini on nokku kala ka wawɗon wonude. haray iɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala accuɗo en ha hande tawata hara en wawa joɗade ɗo kadi tawata ko émission men on woni ko hilniɗen. ɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ne tawde kanko tun hana yettede. miɗo seeditano hoore an, seeditano on ala hay hunde kono rewe, ala hay e hunde ko handa rewede ka hoore leydi ɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hana rewede. on andi noon toujours en andintinay si innama rewgol mana enen ko no wiwɗen dewal. woɓɓe sinama ɗo joni dewal ɓe kontay ko daragol juula tun, si wago hewti sallegol juula tum, noon ko dewal ɓurgal e mawnude. nde tawde noon ko julde nden woni dewe ɗen fof ko julde nden woni numéro 1. ayi dewe heddire ɗen fof kadi ka hoore leydi ɗo woni ko ɗe farla, ko julde nden tum woni ko farla ka hoore asamaw. ayi nde Allah subhanahu wa ta'ala imminno seydina Jibril alayhi salam o wi yaw addanalan giɗo an on ɗum ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam min e makko min gundodira. seydina Jibril nde o arno o ƴetti Muhammad sallallahu alaihi wasallam baytil maqdis Palestine ka andanɗa hoore ma ka julɓe wona e soñjede hande tampine. ko ɗum waɗi si a ndaari remete Allah subhanahu wa ta'ala kanko o hawja. si a ndaari kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo kon aduna ko kaso julɗo, a tawi ɗum ko haqqan. sabu na yeeɗo neɗɗo haray mo wakkili e dewal ngal ha kono hara soñjiɗo ko ha e makko. ko ɗon noon Allah subhanahu wa ta'ala natata julɗo on ngoy. sa wi tun an a jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala, a weddi ko fof ko wona Allah, ko Allah woni ko holorɗa. Allah subhanahu wa ta'ala inna ha be mi esa o jiyaɗo mi dara ɗum ɗo sewo gonga makko. ayi no gasa o memine sattede seeɗa tum wiya honolla ayi wallina to. ayi yiyaɗo joni woɓɓe goɓe haaji mum ala janta ko linde Allah, haaji mum ala e juula janggana jokki weli fetode na yiya pijji maɓɓe ɗi no marsude normal. an hila juuli ha tinde ma no embi tufade hiɗa fonti juuɗe ɗa wi ya Allah ha hiɗa ronki hay hunde marsali. Allah subhanahu wa ta'ala kan tun jenti himo jaɓude wonata kono o ndaaray par ce que neɗɗo wona ya hawju. ayi o jarribore mana sattede la yabluwannakum bisu'i mana bil anfusi wal ju'i wona ko simminal amwali wan on anfusi. ayi Allah subhanahu wa ta'ala ni mi jarriburay on onon ɓe julɓe, mi jarriburay on pit mana bone wonkiji, mi jarriburay on heege. ayi ndaargo si tawi woni est ce que si tawi woni on tampi ɓay ko fidinna kam wonɗum e yanganade on wakkitoto mbay ɗon andi ko dina ɓaray ɗon hooli Allah subhanahu wa ta'ala. bon neɗɗo mo wawi ndeɗo joni mo hooli Allah mo juulude hande kadi ko kanko ko dewal ngal tun yaha sata tun o non ça n'a pas o retire o. ayi ndaare julɓe wona tampinirde hande Palestine kono ɗo ɓe ala e décourage ade ɓe wakkili ɓe warede ñande be ñande kono ñande fini weeti o atawi kono ñande ɓe ɓuuri wakkilade. par ce que ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɓe hooli ɓe andi pellet ala inna nasrullahi qaribun. ñande go ballal Allah ngal aray. ayi o Palestine
ko ɗon nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonno ko royra naɓa ka asamawuji o wisto asamawuji ɗin o yahi ha ka yeeso Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓe gundodiri ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala farlimo julɗe 50 o wi Muhammadu mi farli ko ɓe waynodirta ɗon o wi Muhammadu mi farlima an e mofte maɗen julɗe 50 e nder ñallal ngal ko ɗum woni ko juula ton ñallal ngal e jemma on ay bon nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yiltiti o ha o ari o tawi annabi Isa o ari ha ka asamaw nayaɓo o tawi ɗon annabi Musa wi jama ma ko honnum fandima nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maki a joomi an o teddinilan o farlilan min e mofti an ɗen julɗe 50 jullete e nder ñallal ngal jemma on e ñallal ngal ay ko ɗum wulendema subaka ha e gueeƴe Musa alayhi salam o maki o ini Muhammadu o wi yilto toroɗa jomma yo ɗuytane mofte maɗen hattana juulugol wagutuji 50 e nder ñallal ngal mofte an ɗen ɓuri mofte maɗen doole kono mbiɗa andi komi gerde mofte an ɗen ko yawtoroɗa jomma yo ɗuytane ko ɗum Muhammadu yahi tori ɗuyta o yiltiti kadi o yahi o tori kadi ɗuyta oɗon ɓe waɗi ɗon vawi en ha Allah subhanahu wa ta'ala inni mi ɗuyti julɗe mana ɓe ɗuyti julɗe 45 heddi julɗe 5 ay kono ndaare yurmede Allah subhanahu wa ta'ala o inni ko golle ɗen o ɗuyti kono baraji ɗin o ɗuytali ay en andi enen Pullo Fuuta en wiya innen konngol ko aranol ngol ay ɓay tun Allah subhanahu wa ta'ala falino julɗe 50 o ɗuyti 45 o acci julɗe 5 e nder jemmon e nder mon o wi kono ko baraji ko julɗe ɗen ko golle ɗen o ɗuyti baraji ɗin o ɗuytali ko ɗum waɗi sa juuli wagutu goto a yoɓete juuluɗo wagutuji 10 ay ko ɗum waɗi moƴƴere ko heɓoto e dewal ngal kon heɓota ko aynoko ay joni noon sen wiɗo rewgol neɗɗo rewgol dewal ngal wona innugol tun haray si a dari ko yeeso goɗɗo a juuli a fewtima a juuli woni dewal ngal la ay la yahillu makhluqin fi ma'siyatil khaliqi daganta ko julɗo ɗofitagol tagaɗo e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala ini ndeɗo hunde miɗo haɗinde miɗo harminirta o yeddan o wi rewelan wata on yeddam a ɗoftike goɗɗo e hoore ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi kon hara a rewi on tigi ay hara a rewi on tigi par ce que mana a ƴetti ko hanna waɗante Allah subhanahu wa ta'ala kon a waɗani on tigi hara a rewi on tigi ay ɗum noon hara hiɗen seedo ala reytoɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seedito oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo nelirimo diina gonga ay fiyo feññin kaɗo diina e hoore diinaji ɗin fof ko waɗi noon ɗo andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam makko no mofte makko ɗen feccoto pecce 97 o wi ɗen ɗon fof ndaare hande ko yimɓe woni yeridirde fi diinaji mo kala ena ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo mais kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko o wi o ñaawoya e hakkunde moɗon ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi mi ñaawoya e hakkunde moɗon ay ko wonɗon e yeridirde moɗon ko mi ñaawoya e hakkundeji moɗon ay ko ɗum waɗi goɗɗo fof goɗɗo kala ko inna diina ko ya ndaaru ko tefa anda ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗi kon waɗa ɗum ay ko ɗum ɗon tuwata par ce que ko nelaɗo woni ñentinirgal ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko diina wota petto jaɓoto ñande jango diina l'islam inna dina indallahi al islam ay no wodi noon ƴettoɓe piijugo baka e diina kan inna ɗum ɗo ko diina hara wona diina ay hara wona diina fes ay diina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina ayo andile e jakka no wodi wonɓe rewdi Allah mais hara ɓe ala e laɓɓinande Allah e pourtala dewal ngal si ngal laaɓali Allah jaɓata ay sabuna si goɗɗo yeeyima ɗo joni on haldi ɗo joni kilo o innima ɗo joni kilo ko 1000 francs yeeyo an yeeyo on e sodowo on bon miɗo faala o kilo ko jeli kilo ko 1000 francs mais so yeeyima ɗon haysi tawi woni o yeeyima ɗon demi o ari o addi demi mais a yoɓata 1000 francs aynayi an ko kilo haldude mais ko ettuɗa ɗo kon timmali ay Allah subhanahu wa ta'ala andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo yondini e kafidede ay himo yondini e bakkinirede hay e hunde kala ko bakkindirɗa e Allah subhanahu wa ta'ala ara o yondini ke ɗum ɗon ay mana neɗɗon ko rewgol Allah
Allah o wi wa ma umiru ɓe yamiraka illa li yabudullah sina rewgol Allah mukhlisina lahu dina laɓɓinanamo dina kam ayi no wodi noon hannde ɗo buy innaɓe hino jangi ha kono belambereji aduna e bone wonkiji maɓɓe e sabu geɓoye aduna salo ɓe suuɗa gongam ɓe feññana fenane den ayi joni noon si tawni dina kan sika laaɓale tun Allah subhanahu wa ta'ala o ƴettata ayi o ƴettata haray ko rewgol Allah laɓɓinanamo dina kam ayi ray noon hiɗen seedito aretore so wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seedito oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ay nelirmo dina gonga ayi dina gonga ko nelaɗo jogui dina gonga kan dina l'islam kon inna dina indallahi al islam wa man yabtahi khayra al islam dina falyuqbala minhu kala ɗaɓɓuɗo ko na l'islamu dina Allah subhanahu wa ta'ala wi mi jaɓantamo ɗum ɗon wa man amila amilan falaysa fi amruna fa huwa raddum nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi kala golluɗo gollal enen noon hannde ko tampine ananta ko onena ɗo awa ɗo si yedodirama ananta ɓeyna ɗo a ɗo nelaɗo golli ɗum ma awa nelaɗo gollali ɗum ko nanta ɓeyna minen ɗo a ɗo alaji kaari en waɗi ɗum a ɗo ustaz kaari men yi ustaz kaari ne waɗa ɗum nda ƴettu dina hay e goto dina koye nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to woni ko ƴettete eyi ɗum noon hiɗen du'anoma kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo Allah ɓeydu jaam ekkisiye e makko hiɗen mawloy Allah subhanahu wa ta'ala e bone wonkiji moɗen sabuna inna nafsa la ammaratum bisu'i ay wonki ko lorra ko ɓuri hewde kon wonki kin ko ke cuɗanta joom makki kon kona ko nafataki ay wonki ko gaño joom mum illa man rahima rabbi sina on mo Allah subhanahu wa ta'ala yurma ay ko ɓuri en tampinde hannde ko belanri e wonkiji belanri e wonki ay ko ɗum sabuna wonki ki kanke siki yiɗi ki tefata hino moƴƴaniki walla moƴƴanaki ay joni hannde ka neɗɗo on ko anduɗa wadde calcul mesura haɓida e wonki makin si wonki kin yiɗi a tawi pelleti Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ɗum ɗo o yarlaki haɓa wonki kin e ko welataki kom ay ɗum noon hiɗen andi toujours hiɗen ka tabintingol ɗo tawhid hiɗen andi kanko wiɗen annabi Ibrahim o yajjiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala taw arnoɗo ha ka saare o tawi saare nden fof hino yoori eyi o wi nde saare ɗo leɗɗe ko woni ɗo ko fof maayi gueɗe fof maayi nde saare ɗo Allah ko honno Allah subhanahu wa ta'ala wata immintirde ɗum ɗo ko maayi ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala warimo ɗon o waali ɗon duuɓi temedere Allah subhanahu wa ta'ala immintinimo tawi mbabba mba waɗɗino mban mba maayino kam mba kadi tawi haƴƴe mabba on wuɗino kono ɗan ndiyam fi o maayi o waalike ɗon duuɓi temedere ndiyan ɗan o yooɓino ɗan o yara ɗan sansali ñamete mo yooɓino ko ñama o ñamete on sansali mais kanko o maayi o ñoli mbabba mba maayino ñoli ha ƴeeɗen fof wuɗino Allah subhanahu wa ta'ala addi immintinimo kanko ɓawo jiɓi ko honno Allah subhanahu wa ta'ala imminirta ko maayi ɓawde Allah subhanahu wa ta'ala immintinimo o wi a woni ene ko duuɓi jelu waaliɗa ɗo o wi mi wonani ɗo sina ñallal walla feccere ñallal Allah subhanahu wa ta'ala inni a maayi a waalike ɗo duuɓi temedere o wi seede muɗum ndaari mbabba ma mban mba waɗɗinoɗa mban o ndaari o tawi mbabba ma mba hay ƴeema mba on wuɗino Allah subhanahu wa ta'ala inni a joni ɓayɗa jiɓi ko honno Allah subhanahu wa ta'ala wurtirta ka ma e ndaaruɗon mbabba ma mban Allah subhanahu wa ta'ala moɓidiri ƴeeɗen fof immintini mba maɗɗini mana wonti holtiniri ƴeeɗen tew mba immiti mba wonti mba wonirno noon o wi mi andi e jaka kala hunde Allah subhanahu wa ta'ala no wawi kala hunde ayi anabi Ibrahima kañum kadi nattugol imanu makko on o wi Allah hollanko honno wurnitirta ko maayi Allah subhanahu wa ta'ala inni e Ibrahima a gonɗinali o wi la ko fiyo mi heɓu yaqini ko fiyo wonkiyanke ɓurtu deeƴude ayi Allah subhanahu wa ta'ala ene yawnanga colli ayi colli nayyi ay arba'atin min at-tayr fasurhunna ilayka yawnanga colli nayyi adda hirsaɗi taƴa koyeɗen wallina an sengo ƴettaɗi ɗi nayyi noon hawtidiraɗi unaɗi waɗaɗi tame nayyi tamere kala naɓa e fello jogoɗa koyeɗen sondu kala nodda inde may jogoɗa hoore nde nodda inde mayru on ayi o waɗi ɗum o yawnangi colli ɗi nayyi o hirsiɗi o ƴetti koyeɗen o wallini o loppiɗi haaɗi ɗaati o waɗi ɗi bantu o ƴetti banture kala o naɓi hoore fello o ari gaka makko o jogiti koyeɗen sondu ndu o noddi wo ndun ɗon immo tamere nden wonta sondu ara siŋo
hoore mum nden wiira ya ha colliɗi nayi ɗi noon timma on say kanko annabi ibrahima o insini o andi jaga Allah subhanahu wa taala kanko wawi kala hunde ay o wi Allah ko tedduɗo mawnuɗo Allah subhanahu wa taala o witi ɗon o wi honum o wi neɗɗo waɗoɗo fi sabilillahi neɗɗo waɗoɗo fi sabilillahi hara ko fi Allah o waɗiri o ɗaɓɓa jarnede o ɗaɓɓaje goɗɗo go yiyammo hino wawi kam mana mislu wama no wawi masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ey ka masali habbatin mana hino wawi waɗuɗo won exemple wona mbuuɗu goto pet o mbuuɗu ɗon o multiplier million ay mana waɗa mbuuɗi sappo goto petti ɓayi tun hara ko fi sabilillah no wona abbere wotere pet ay waɗa ƴetta abbere nden fuɗa sanka ay mana nde fuɗa sabu a sanabila cawti jeeɗiɗi mana abbere wotere petti a bokkinde ene remoɓe fof hiɗen andi abbere wotere boguɗa nde ka leydi nden nde fuɗa si nde futi nde waɗa cawti jeeɗiɗi andi ko abbere wotere boguɗa ɗin cawti jeeɗiɗi ɗon kadi cawtoro kala waɗa gabbe temedere ko on mbo andi ko intérêt ko woni ɗon kon ay c'est 1000 intérêt kono waɗɗo fi sabilillah sa ƴetti mbuuɗu goto wara ko mbuuɗu sappo tawi ko fi Allah waɗirɗamo Allah subhanahu wa taala no wawi dubulde on mbuuɗu sappo ɗon ha wona 1000 ay kono noon ko si tawini neɗɗon ko fi Allah woni ko waɗiri ay si tawini a waɗirala kadi fi Allah Allah subhanahu wa taala darata ko perdi wonante ay ñande janggo mara joddi sabu Allah subhanahu wa taala wi ay yaw ɓen ɓe waɗironoɗa fi yo mante ɓen ɓe waɗironoɗa fi yo yiwu si joddi no woodi yaw ɓen ɗon ɓe yoɓoye ñande janngole hay goto wawata yoɓude goɗɗo ko Allah subhanahu wa taala jogui joddi ko kanko tun wawi yoɓude ay Allah subhanahu wa taala inni himo sowana cowalle baraji on mo yiɗi sowande ay o wi neɗɗon hara ɓen kadi ittoɓe sadakaji ay ha gayna mana hara ɓe jokkintinali konko ɓe itti sadaka ɗon woytugol e wowlugol woɓɓe go si waɗanima ɗo ñande haɓu ɗon wonde ñande aduna Allah fof anda ɓe waɗannoma ay Allah subhanahu wa taala inni ɓen ɓe waɗata ɗum ɓen ɓe ittata sadakaji ha gayna wowlita ay Allah subhanahu wa taala inni ɓen hino wodani ɓe joddi mawnudi hino wodani ɓe joddi mawnudi ñande dargal kadi ñande maliki yawmiddin ñande Allah subhanahu wa taala immintini tagore nden fof landiti golleji maɓɓe ɗin nden ñande kamɓe kulol ala e dow maɓɓe ko waɗi golle maɓɓe ɗen ɓe laɓɓinanoɗe Allah subhanahu wa taala ko ɗum wadde so inni wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina dewal laaɓugal ngal ko ngal ɗon tun nafoyta ñande janggo ay kala ko waɗira koye tawina Allah subhanahu wa taala waɗira nafoyta ay la yahfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai kanko Allah subhanahu wa taala hay e hunde wawatamo suuɗade ay o wi ɓen ɗon kulol ala e dow maɓɓe hino wodani ɓe yaafuye ay mana haforanede bakkatu ay ɓe sunoytako ñande janggo sabuna ɓe hettu e baraji maɓɓe ɗin ay Allah kanko ko yondiniɗo ko o muññiɗo ay o wi ƴettoɓe jawle mum ɗen ha gayna dépensa wowlita inna waɗani goɗɗo ha gayna yilto wowlita o wi ɓen sadaka maɓɓe on hino wawi si taw woni fetere nde waalike ɗo ha nde gayni nduggu ari ombitinde ha heewi ndiyan ara saaƴa e hoore fetere nden loota fetere nden ha nde laaɓa pos nden fetere ɗon si tawi woni nde wawi arde ƴetta nduggu wonnongu e hoore mayre on watta haray neɗɗo on himo wawi haray himo wawi hettotude sadaka makko ay wona fetere nden woni wawata hande kadi yaw ƴettude ngunduggu ɗon arta watta e hoore muɗum ko noon neɗɗo ittuɗo sadaka ha gayni wowlir ko noon woni o wawata hettotude baraji ko waɗi kom ay onni Allah noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko o fewnata kefeero o fewnata kefeero de ay o fewnata kefeero o fewnata kefeero de ay o fewnata kefeero kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa masalul lazina misal ɓen yunfiquna ɓe no dépense amwalahum jawle maɓɓe ɗen ibtikha mardatillahi hara ko sabu belaye Allah ko fiya Allah weldo ay wa tasbita min anfusihin ay hara ko tabintingol kadi hara wonki maɓɓe ɗen kadi no tabite muɗum ɓe mannaki ɓe hula huy ay mana ɓe nisa ɓe waɗata ha gayna ɓe nisa ay o inni ka masali jannatin hayno way wona jardin bi rabwatin
rimuɗo haaliiji eyi asaba heɓa sarben on waabilum ko wiyete ndiyan ay ara kadi yarna ndiyan yarna leɗɗe ɗen haa ɗe moƴƴa fa atati ukulaha di'i fayni zarden on leggal kala adda hara ko dinɗe dinɗe leɗɗe ko dinɗe ko dukke dukke ko non leɗɗe ɗen ɗe rimirta ay fa in lam yasabaha waabilum zarden on hay tawni ara heɓal ndiyan heɓama ko wiyete fa tallum ko wiyete neesi kon on andi nees ɗan ndiyan sammoyɗan hara koɗo sammireɗan doy on andi ko ɗan moƴƴinta ñamete ay o wi ko noon e waɗirayɓe fi sabilillahi jawle maɓɓe ɗen ko noon baraji maɓɓe ɗi moƴƴirta o wini wallahu allah bima ta'maluna ko golla ton kon basirum ko renuɗo ay o wi ka onon on yeloto goto kala e moɗon nde harata hino wodani mo jardin makko rima ha mawna hara o nawji himo mari ɓiɓɓe lowɓe paykoy koye wawanali hoore muɗum hay hunde on jardin ɗon yiite naata e makko sunna mo fopp makko goɗɗe mon hay goɗɗe mon hino yelo ɗum mana rema remuru gesa ma mba rema mba ha mba moƴƴa jas ha mba ɓenda mba moƴƴira no falirteɗa noon hara a nawyi ko ɗon tum woni ko hoydorɗa hiɗa mari ɓiɓɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe wawa nalta hoore mum hay hunde eyi après yiite ara sunna mbangesa ɗon hara acci ala hunde hiɗa yiɗi ɗum a yeloto ɗum o wi la hay goto mo yelota ko ɗum o wi awa tan okkitiri sadakaji mon ɗin kadi woli ton sabu sa okkitiri sadaka a waɗi sadaka a woliti haray ko noon ko noon perdirta baraji maɗi ay o wi kazalika yubayyinu llahu lakumul ayati ko wonani allah subhanahu wa taala fegniran tan ayaji mon ɗen la allah kunnaga sa onon tatafakkaruna on miijitoto ay o inni ya ayyuhallazina hay ko onon amanu gonɗinɓe anfiqu dépensé min tayyibati ko laaɓi ma kasabtum hunde ko faggitiɗon kon ay wa mimma akhrajna lakum konko man yaltinanon minal ardi ka leydi wa anfiqu ya ayyuhallazina amanu nelaɗo allah subhanahu wa taala o adori taw nelaɗo ya ayyuha rasulu kulu min tayyibati ma razaqnakum nohugo e ayago o wi hey ko an nelaɗo ñaamu immorde e ko laaɓi en kon ko mi arsiki on kon en tant que julɗo si laaɓanima nde hunde ɗo wona hunde daginde ni o andi pullo fu tani wo hunde no dago ha gayna ella haɗa nde ñaame nohugo allah subhanahu wa taala ni wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun ay kala dandaɗo dereru wonki derero mana wonki muɗum kin mana bone reedu kala dandaɗo bone reedu mum ɗum allah subhanahu wa taala inni ko ɓen ɗon woni malaɓe ɓen julɗo a suɓay ko ñama hay so taw woni haraɗa weela ko weelaɗa o ko weelaɗa suɓu ko naadaka reedu ma hiɗon andi enen tigi ren wolay hande ko ɗum tampini en sabuna julɗo si a ñaami ko harmi a fewrata allah subhanahu wa taala toroɗa mo jaabina ay ko hunde wotere petti sellanta goɗɗo ñaamugol ko harmi ɓe inni ko so tawi woni a heegama heege nge balɗe tati ay heege nge balɗe tati a heɓali hay hunde ko ñaama hay hunde a heɓali ko ñaama ɓe wi ino daga sa ko har wawi ñaamade ɗum kadi ha nde heɓoyɗa ka tagi o sa heɓoyɗa ka tagi wande kadi tarsaɗa ko harmi ko ay kono ndaare hande mo kala ça fait andi hunde nen mbuuɗi ɗin exemple mbuuɗi ɗin hay tawni si a wujji a ñaami ɗandi pelete koko harmi ñamuɗa si a détourni a ñaami ɗandi ko harmi ñamuɗa mana kala mbuuɗu si tawi woni ndu laaɓanama ndu ɗaɓɓorali no laaɓiri si a ñaami ɗandi koko harmi ñamuɗa a wujji walla a détourni ema ko way tati kadi ɗon piiji koko harmi ko ɗum woni kulu min tayyibati ma razaqnakum ñaame ko laaɓi hunde ko min arsiki on kon anene goɗɗo nena ɗum ɗo ko lakkere a laaɓunde allah par ce que andi ko lakkere ma laaɓunde a ñaamay hara a ɓittaki kadi neɗɗo en tant que e julɗo pelletti andi ɗum ɗo a wujji goɗɗo ko noon ko wonande miggirotoɗo goy
ay siɗen wolde ɗo ko wonande miggitoroɗo pasida andi pellete ɗum ɗo wona lakkere ma wallahi si a ñaami hara ɗe ñamde ko andi haray wonki makin deeƴa par ce que ɗa andi a jeeya kadi ko angal andugol sabu allah subahanahu wa taala yoni dow hay mbuuɗi ɗi ɗaɓɓuɗa ɗin hara ko lakkere ma laaɓude ɓiire wicce on o wi ñande dargal ngala tawtoyta ngala ha landeɗa ko honto heɓuɗaɗi ko honto kadi dépense uɗaɗi itti noon sikki so tawi ni a détourni a ñaami ay si wiyama hay ko faggatirɗa hoore ma lakkere laaɓande kan a landitoyte itti sikki ko détournuɗa kon ayi ɗum noon o wi kulu ya ayyuhallazina hay ko onon amanu gonɗinɓe so o wi ɗo julɓe ko ɗum waɗi julɗo yagal ngal tun gonɗinal neɗɗo si o woni amanu ko amanu ɗaɓɓa julɗo mu'minu ay neɗɗo on ko si o gonɗini piiji ɗin fof hooliki allah subhanahu wa ta'ala o hooliki nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam on sahara woni mu'minu haqqam ayi mana gollitirgol diina kam jonitugol diinaji ɗin haqqe eɗen jonita haqqe allah subhanahu wa ta'ala e haqqe banu adama ɗimmo ma on kadi sabuna haqqe allah on hino teddigoy kono si a ndaari enen haqqeji wonɗi hakkundeji men ɗin allah subahana wa taala inni sa nani sattede dargal ko wiyete dargal no satti gon fof ko haqqeji wonɗi hakkunde men ene hakkunde banu adama e banu adama sabu allahu inna allah yahfiru zunuba jamia kanko allah subahanahu wa taala bakkatu ko o mawni wo ko o mawni si tawini bakkatu on ko kanko allah subhanahu wa taala waɗuɗamo ko allah yedduɗa kanko si a tuubi tun a ruttike kanko allah subhanahu wa taala wi mi yaafoto inna allah yahfiru zunuba jamia mais bakkatu ko waɗɗa ɗimo ma on kon est ce que allah subhanahu wa taala yaafoto la ay o yaafotako ay ɗum noon hula si a neɗɗo on si o woni mu'min o hulay haqqe banu adama ɗimmo makko ay o hula haqqe allah o hersa nelaɗo o hersa nelaɗo amadu sallallahu alaihi o hersa e allah o hersa e nelaɗo o hersa e julɓe ɓen ay ko ɗum waɗi so allah subahana wa taala inni neɗɗo so tawi woni hara mana o mara imanu mana so tawi woni kanko o hersata ayi on yafantolan konngol ngol nelaɗo salah sallam e maki so tawi woni neɗɗo o hulata o hersata inni haray waɗu kala ko faalaɗa ayi ko ɗum waɗi so inni imanu ay al imanu biɗum mana gonɗinal neɗɗo si o gonɗini ɗum ɗon tin haray ko feccere diina ma kan sabu neɗɗo ko si o gonɗini après o hersa waɗugol piiji fo haray mo hersi taw allazina yuminuna bil haybi enen ɗo fof hay goto men yiyaɗi allah subhanahu wa taala hay goto men yiyaɗi nelaɗo mode sallallah alih w sallam kono hiɗen ɗoftimo hiɗen andi pellete hino wooda en gonɗi ko wirni en fof hiɗen hooli allah subhanahu wa taala ay neɗɗon ko sa heeɓi imanu hooloɗa ɗum ɗo fof ay hersa allah ay yaali allah kono hersamo anda enen simi waɗi ɗum haray allah subhanahu wa taala no renimi ay hersa nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wa sallam on mo allah subhanahu wa taala wi'i ko sabu makko natiroyta aljanna ay hersa noon kadi julɓe ɗimmoɓe ma ɓen ay ko imanu on tum wata okkude goɗɗum ɗum ko ɗum waɗi so inni ko onon yo gonɗinɓe ñaame ko laaɓi dagui immorde ko men arsiki on kom ay harana ñamgol ko ñaami ko sabu nelaɗo maaki kala julɗo mo suɓali ko ñaama ay ñande janngo allah subhanahu wa taala kadi suɓoyta ko honɗe dambuɗe yite ɗen o naadiroyte ay bon on andi no woodi woɓɓe goo hara allah subhanahu wa taala dambuɗe yite ɗen ko ɗe jeeɗiɗi ay dambuɗe aljanna ɗen kadi ko ɗe jeeɗiɗi ay bon hiɗe ɓurdi dansere naade ay mo kala ko embere bakkatuji mum ɗin ko ngal dambugal ɗon udditirante o naata hino woodi tan woɓɓe goo noon telemanke ko allah subhanahu wa taala tikkani ɓe hiɗon andi kala uddirtanaɗo dambugal yiite wiya yo naatu hiɗen andi oɗo wona ausu billahi hiɗen mawlo en fof meɗen allah subhanahu wa taala e ngeɗe yiite jahannama ɗen tori en fof meɗen yo allah subhanahu wa taala dandu en yiite ñandone wona hoore meɗen naada en aljannatil firdaus ay kala jiyaɗo e nelaɗo e mofte nelaɗo mboɗo sallllahu alayhi wa sallam ayi kono nelaɗo makiro noon kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba nelaɗo maki on fof mon o naata e aljanna sina on saliɗo hay sa baɓe maki ko omba tala natugol aljanna nelaɗo maki kala saliɗo jokkugol an haray ko on sali natugol aljanna ay e yo e jaka kala faala o natude aljanna uytira ɓawo nelaɗo mboɗo sallallah alih w sallam o anda ko nelaɗo waɗi kon o waɗa ɗum ay bon joni no woodi woɓɓe goo ɓen ɗon malaika ɓen koye ƴettuɓe haylaɓe wona goɗɗo waɗirte kuylel baylel noon ɓe haylaɓe ɓe feroɓe ɓe rewne ka hoore kuruji yiite ɓe buyina yo nder tel manque ko ɓe tikkana
ko ɓen wonno suɓatano ko honnu ñamata no harami walla no dagi kamɓe ko ɓe hendi o no newi ay nelaɗo may kala mo suɓali ko honnu ñamata nadata ka reedu mum ɗo Allah subhanahu wa taala kañum kadi suɓoyta ñande janggo ko honɗi e dambuɗe yite ɗen ɓe nadiroyte ay ko ɗum waɗi so inni suɓe ko laaɓi ko ñaamon ay julɗo fof julɗo kala ko ñamata andu ko konɗa ñamde ɗo ko honno woni heɓorde ko honno ɗum heɓori ay woni mana wa mimma akhrajna lakum konko min yaltano min al ardi ka leydi wala tajammamul khabisa minhu ay tunfiqunahu wata on ƴettu kadi hunde ko andanda hoore maɗa ko tuuni kon ko heɓori ko harmi kon ƴetton ɗum inon hiɗon wadde sadaka ay fi sabilillahi wala yatajammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhizihi illa an tuhmidu fihi hara an e hoore maɗa hiɗa andi déjà si tawi woni hara a jonnama ɗum haray haray hiɗa hersi jaɓugol ko jaɓirta waray ko fiya mara feere ƴettu ko laaɓi dagi kon okkira fi sabilillahi wodire woɓɓe goo siko ñameteɓe o kata ko si waltiti kadi o balɗe ɗiɗi balɗe tati ɓe tawi ɗum ɗon bonayi hannde kadi ɓe okkira siko concol ɓe o kata ko si ɓe wattike ngol ha ngol lanni furtunnade few ngol iwti mbadi concol fes ɓe ƴetta ɓeyna ɓe okkirde siko mbuuɗi ɓe o kata ko nafata goɗɗo si goɗɗo ari ɗo wi fi sabilillahi miɗo weela okkorelanko mino waka ɓe nguure an an Allah hino ɓurdindini on ay wonano mi nerno oustage Tayibu no maka noon wallahi e maki hey aduna on fotata ha ñande ɗulle ko haqqan ko Allah subhanahu wa taala kadi woli ɗum o wi aduna on fotata ay goɗɗo noon hino ɓurama ka aduna ɗo tawa lakarato ko an ɓurimo ay sabuna ɓe yi o na ɓurɗoma aduna na ɓural aduna woni ɓural ko ɓural ngal lakarato ɓuri onani makko ɗon waya ɗo joni ko eno daasa katti wil mum ɗo hara ngel huɓɓi kilin ay hino watti bassin wil kadi jaray ngel million hiya goɗɗo goo hino daasoɗa har hay koyɗe o mara himo daaso ka loope ko ɗon o daasoto ɓeydi ɗo fotay ɓeydi ɗo fotata aduna ay ko Allah lan ɗum ɓurdidini goɗɗo mara feere ko ya jaɓu ɗum si Allah waɗima miskino a jaɓay ɗum anda ko ɗon Allah subhanahu wa taala waɗuma toroɗa ɓe okkori ne wende ɓen yo Allah ɓeydanɓe an kadi yo Allah okkore yo Allah ɓeydan mana yo Allah okkore an kadi toroɗa kadi maray ɓen yo Allah ɓeydanɓe ay sabuna si a woni miskino ha a gayni a woni kadi ɓawlo ɓernde a woni sokorɗo haray a tampay aduna tampa lakara si a woni miskino torom ɓe Allah subhanahu wa taala okkore moyen ɓen yo Allah ɓeydanɓe sabuna ko satti o kamɓe heɓirta ɓayɗa ande an ka miskino an ka goɗɗo heɓirtama e fus joni noon ɓeyɗa ande goɗɗo heɓirtama torano maroɓe ɓen yo Allah ɓeydanɓe heɓiraɓe goɗɗo yo kadi heɓiraɓe ay kono miskino ko yo toro fi kanko o mara ko yo sukku joni kanko aray Allah añumo masi ko saggo makko haray mo añani oɗa e hoore ko Allah subhanahu wa taala okkorimo kon Allah subhanahu wa taala wata waɗu ɗum ay yoga e moɗon wota munane yoga fi ko Allah subhanahu wa taala okkiɓe kon onon kadi tore yo Allah subhanahu wa taala okkor on si tawi woni Allah subhanahu wa taala okkoralima jaɓa ɗum ko Allah subhanahu wa taala waɗima miskino ɗon jaɓa ɗon sabu Allah subhanahu wa taala wi himo okka aduna on mo yiɗi e mo yiɗa o okkata lakara sena mo yiɗi o wini innama amwalukum wa auladukum fitna jawdi ko fitina moden entité tuma say goɗɗo woni ɗo multimilliardaire jo wiya pensan dargal ɓe wiya bon arɗon ɗi mbuuɗi ma ɗo fab bala a natoya taw ko alijanna to mbuuɗu kala wolanayi men ɗo ko honno ndu heɓori ɓawo ndu heɓuɗandu kadi ko honto finance uɗandu nde ñande sen Allah subhanahu wa taala fabi on tigi jawdi fof mettitay on tigi si yewtama pensan dargal daroyte Allah subhanahu wa taala wiya ina kon boni ɗo lanɗo hande ta laaminoɓe ɓen fof pay goto susta ɓantude handu inna ko lanɗo laare noon hande fi laamuji ko wona wartede fi jullere laamu ko wona wartidirede ñande lakara Allah subhanahu wa taala daroyte kon boni lanɗo hay goto susta ɓantude handu inna min komi lanɗo on ala ayi hay Putin susata ɓantoyde nde ñande hondu yeeso Allah subhanahu wa taala inna komi lanɗo ayi ala bon defa ayi ɗiɗo piiji fof ko piiji andanɗa hoore maɗa ko fitina si Allah subhanahu wa taala waɗima miskino anda ko waɗirama miskino jaɓu ɗum yetta Allah subhanahu wa taala joni noon
ɓeeɗo goɗɗo on an Allah subhanahu wa taala okkire ɗo joni yaltita ɗo joni goɗɗo wiya ɗo fi sabilillahi ay tawa hara sammilno ka jeefa on tigi sorna ɗon jungo yeltidira ɗon ha si okki ɗon ha ko 500 francs ƴetta 500 francs eneno fi sabilillahi ay kono siko ñamete okkata ko nafata siko concol okkata tawata hara kanko tigiri mo ha ton jine muɗum siko mbuuɗe kadi ɓe okkete ɓe okkatama ko nafata kon ay ndaare ɗo joni hay jakka enen ko ittete ka men kon goɗɗo itte ɗo joni million jakka faami mo wakkili ƴettirade ɗum fof okkira ɗi 1000 francs e 10 000 ha kadi lanni o mais o wakkilaki sammu so itti ɗo joni patron jo goto sabu hande ka men lagine patron ɓe ɓen fop ittoɓe jakkaji ɗin fop ɓe cooɗo ɓay hiɓe wawi ɗum ɓe inna joni wallidiren haɓen ko wiyete pauvreté kon ka men wona leyɗe heddiɗe ɗe woni waɗirde noon Arabie Saoudite e Maroc Tunisie e Algérie pays ji arabu ɗin no ɓe waɗirta noon onon kamɓe ittoɓe jakkaji ɗin fof ɓe halda bon si jakka ma on hawri exemple joni so tawi woni hara ko 1 million ittuɗa jakka a fecca ɗin ɗon fecciɗi sendanaɓe yimɓe ɗiɗo ɗum kadi hara ko yo ndaare par ce que andi ko ɗum wona jakka no hana ndaarede kadi ko homɓe jonnete par ce que ko yimɓe fewɓe jonnete wona ƴettigol jonna si a ƴetti ɗon joni a jonniɗo mondanda hoore maɗa ko joɓaɗo affaire aduna weeli foti mo wawi yaade muncoyade balɗe ɗiɗi ɗi lanna ayi jakka ko yo ndaare ko neɗɗo aaden fewɗo ko onon jonnete par ce que tawi woni neɗɗo fewɗo si jakka ittama ɗo joni o jonnama 500 000 tawi ko migginoɗo gollugol no gasa kan kadi e nder duuɓi ɗiɗi duuɓi tati o tawoyte kan kadi e ittoɓe jakka ɓen ay kono jamais heɓe waɗa ɗum ɓe watta ɗum watta ɗum ko ƴettugol ɗi ɗon senitira ɗon 100 francs e 200 francs ha kadi lanni o ay andi wona ɗum woni okkugol ko moƴƴi kon wona ɗum woni weɗirde sadaka fi mo waɗanɗa sadaka on yo wi nafa ko sadaka on waɗa kon mais waɗanaɗo so tawi woni on si nafaali haray nafaali ay si nafaali haray nafaali ko wallirta goɗɗo ko fi yo nafa hulo fo tawni wo hande okkata goɗɗo 100 francs wallimo ka o heɓa 100 francs ko ɗum woni itton sadaka haray ɗon andi peut être so tawi on onon e hoore moɗon so tawi on jonnanama on sadaka ɗon on jaɓata ay ma hay so on jaɓe ko fi on mara feere pellet ayɗo joni goɗɗo no fewtirta ɗo joni patron fi sabili hara pelletti kanko wonɗo e tora ɗon hino leranimo o hino mari ɓuuri 100 francs o hino ɓari 1000 francs ay patron on ƴetta 1000 francs jonnamo o jaɓay ko heɓay haray o mara feere kono harata ko sago makko ɗum heɓay no ɓuuri ɗum ay wa alamu ande dey anna allaha no allah khaniyun ko o yondiniɗo hamidun ko yettiniɗo ay kanko Allah subhanahu wa taala parce si a waɗi ɗo si a okkiri fi sabilillahi ɗum ko intérêt ma kanko Allah subhanahu wa taala kanko woni patron o khaniyun ɗum nafatamo hay fuy ay si a waɗi sadaka est ce que ko intérêt Allah subhanahu wa taala ko intérêt ma an waɗi ɗum sabu ko ɗum Allah subhanahu wa taala woni ko yamirma ay woni asheytan seytane noon o mo yeton ay yaidukum himo foda on alfaqru ko wiyete basal kon ay wa ya'murukum ay himo yamira on bil fa'sa'i pankareji ay boneji ay ko ɗum woni ko yamirta on waɗugol boneji ay wonano wir noon e mi fitiniray on onon ɓiɓɓe adama ɓen fof wonano sabu ɓaytun ko sabu baba moɗon adama woni komi yaltinira ka aljanna mi fittina on fof moɗon wallata jiran aksarahum shakirina ɓurɓe hewde ɓiɓɓe adama ɓen a darata a heɓata yettoma ay ndaare tun hande marɓe tan yettugol Allah subhanahu wa taala ɓen e marɓe tan yeddugol Allah subhanahu wa taala ɓen sa mesindiriɓe a tawa hino ɓurdi buy ay hande sa wi yo fedde Allah nden yaruɗa yo fedde seytane nden yaruɗa he allahu akbar illa man rahima rabbi sina ummo Allah subhanahu wa taala yurma ɓurde e buy sabu noon ndaaru si wiyama ɗo conférence fi dina no noddita alima e wonɓe toon ɓen kono si wiyama ɗo joni seytane ne nodditi o toppiɗo o tabalu mum kon a wata andode nombre wonɓe ɗon ɓe ayi ko ɗum seytane o wi mi yamiray on alfaqru ay mana yaidukum alfaqru mana wa ya'murukum bil fahsha'i himo yamira on pankareji e yeddugol Allah subhanahu wa taala wallahu Allah noon kanko
ya'idukum ko fodata maghfiratun ko yaafuye minhu immorde ko makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa fadlan e ɓural ay wallahu Allah wasi'un ko yagiɗo yurmede alimun ko anduɗo kala hunde ay ko ɗeɗon wallahu Allah ya'idukum kanko ko fodata on maghfiratun ko yaafuye Allah subhanahu wa ta'ala wi si a tuubi tum mi yaafotoma sa insini ko mi yaafotoma immorde bakkatuji maɗi wa fadlan e ɓural ay mayugol naata aljanna ɓural mawgal e pourtant nde tawde hay goto e meɗen hay e goto wawata gollande aljanna ko sabu yurmede Allah subhanahu wa ta'ala heɓirten aljanna ko sabu yurmede sabu jaɓugol neraɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko woni aljanna ko hay goto wawata gollande inna ko golle an nadilan aljanna ko sabu yurmede Allah subhanahu wa ta'ala ayi o yi wallahu Allah wasi'un ko yagiɗo yurmede alimun anduɗo kala hunde ayi yu'til hikmata kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo okka faamu himo okka gandal man yasa'u on mo yiɗi okkugol ayi man yu'til hikmata kala non okkaɗo faamu okka ko wiyete gandal fagadi utiya haray o okkama khayran kasira moƴƴere hewnde ayi faamu e gandal neɗɗo so heeɓi ɗum haray joma gande ko ɓeyni oɗon hino ɓuuri okkede milliard sabu no waɗiro buy on andi kalis siɗi ɗuuɗi on andi ɗi waɗa joom ɗi layina e joom majji ko ɗum wiyete bewgol ay mana woɓɓe go so jawdi ndi ɗuuɗi ɓe beway kawon tigi beyi wono gara hande kadi o wonti komo ay o feeti kalisi ɗaynayi ko wiyete kalisi ɗaynayi ay bewinayi bon kono neɗɗo siko gandal e faamu wonɗa yarde ko ɗum okkaɗa ko mburi ɗin ko ɗi ɗuuɗi o ko ɗi ɗuuɗi a yaaray gandal mangal e faamu ko waɗi goɗɗo so tawi woni hay so heeɓi jawdi so tawi woni tun gandal ala faamu ala kara han wata nafirde mo sabuna jawdi ndin ndi jamirtama on say waɗugol ko nafatama kon ay ndi jamirtama on say nafagol mo ko ɗeɗon ay andi jawdi ndi ko façon ɗiɗi ko go'o ndi fewji fi maɗa walla an a fewji fi mayre ay joni noon jawdi ndi so kayri wonde fewjide fi maɗa nafata ay nafata aman yu'til hikmata kala on okkaɗo faamu e gandal fagadi oti haray okkama hayran moƴƴere kasiran hewnde wa ma yazakkaru waagitota ko noon illa ulil albab sina jomiraɓe haqqillaji ɓen ay ko jomiraɓe haqqillaji ɓen woni ko waagitoto wa ma anfaqutum kala ko dépense ɗon min nafaqatin immorde e nafaqa ay aw nazartum ma takkuɗon min nazarin e takke fa innallah no Allah ya'lamu himo andi ɗum ko no wiyete takke mana neɗɗo on mo mapora ɗo hunde ha neɗɗo on o mapoɗo fi jiida o nayi Allah subhanahu wa ta'ala ñande mi yitere ɓiɗɗo nde ñande mi horante ñallal walla mi horante balɗe ɗi walla mi horante balɗe tati eyi haray ɗum ɗon woni farilla e hoore ma ɗum ɗon wonta e farilla a andi neɗɗo hiɗa farla hunde e hoore ma nde wonta farilla par ce que hara si a waɗali nde hande kadi ko obligatoire Allah subhanahu wa ta'ala nanguitorede bakkatu mayre joni noon hunde ko tawi nande farilla fesi Allah farlali nde ay par ce que fi a heɓali ɓiɗɗo tawi woni wona an na ema woni haadi heɓa ɓiɗɗo ko Allah woni hoddiranalima Allah subhanahu wa ta'ala nangoytama ñande dargal ina naadata yiite fiya heɓali ɓiɗɗo ay ɗifa fi kaari heɓali ɓiɗɗo naati ha yiite o woye mi yaali ko ɗum windi mais sa yahi noon ha a taƴike heɓugol ɓiɗɗo a wi Allah ñande okkuɗa alam ɓiɗɗo wo mi horante balɗe ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala lam fala yaade Amérique lam fala yaade France ñande mi yilan naato e leyɗe porto mi horanayi Allah balɗe ɗiɗi ayi ñande min kadi Allah no okkori lan newende ñande min kadi lan gaynani hoore an mi horanayi Allah balɗe ɗiɗi walla balɗe tati haray ɗum ɗum woni farilla e hoore ma ko obligatoire ñande ɗum ɗum waɗa wi a hooray ɗen balɗe si a hoorali ɗe ko ɗum wiyete takke ara mana ko farruɗa hoore ma par ce que a foti Allah bon iɗen andi ene hay pullo foti inna wo fodari no ɓuuri ñamande ka ko ɗo noon janggeten ko wiyete fodari no ɓuuri ñamande kon eyi ulle ko noon woniri si a fodi tun haray hande kadi wonti farilla si a fodi mi waɗay hunde kadi aɗa wonti farilla e hoore ma si a waɗal tun Allah subhanahu wa ta'ala nanguitoroyte ko ɗum wiyete takke Allah subhanahu wa ta'ala inni
kala non ko dépense ɗon ma kala ko foddu ɗon Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala fa inna allaha no Allah ya'lamu hihi mo andi ɗum wa ma lizalimina Allah subhanahu wa ta'ala wonali non ko wa ma lizalimina wonanal toñoɗe min ansarin ko walloɓe ɓe ay a ƴettataɗo a wiyataɗo Allah subhanahu wa ta'ala si a okkilam ɓiɗɗo mi horante balɗe tati Allah subhanahu wa ta'ala ñande mi natoylede porte mi hora e balɗe tati ay Allah subhanahu wa ta'ala wonana muuya yaha leyɗe porto ngu wuura gurdam ma mana hunde nde torinoɗa Allah subhanahu wa ta'ala ndeyinoɗa nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗante nden sa waɗanima nde a horanaymo o waɗanama nde ha gayne yejjita fes Allah subhanahu wa ta'ala ni ñande janggo sewtoyama toon alaka woleya kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yaafoma ay o yaafoy takan par ce que ko fodar nde wannoɗa ay lakara noon eɗen andi tan so tawi woni a hunnali eɗen andi haray ko baraji on tigi wona ɗuytede on tigi wattane bakkatu Allah subhanahu wa ta'ala wi in tubudu si on in tubudu sadaqati si tawi woni on feññini sadakaji mon ɗin fani imma hiya kaweɗi sadakaji feññinaɗi kaweɗi Allah subhanahu wa ta'ala ala ha joyɗi sadakaji feññinaɗi fes o ala ha joyɗi sadakaji feññinaɗi mon ɗin on jonni miskina ɓen fa huwa no ɗum de khairu lakum ko ɗum ɓuuri on moƴƴande wa yukaffiru ankum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o hafrana on min sayyi'ati on bakkatuji moɗon ɗi ay Allah subhanahu wa ta'ala ni si on suuɗi sadakaji mon ɗi on okki on wowlitali hay goto andali on waɗi hakkunde ma Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko ɗum de ɓuuri on moƴƴande o hafrana non kadi bakkatuji moɗon ɗi ay wallahu Allah bima ta'maluna e konko golloton khabirun kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo humpiti ay o inni laysa alayka ay fawakima hudahum fewnugol ɓe fawakima fewnugol ɓe walakinna allaha ko wontun Allah yahdimo fewna man yasa o mo moyi fewnude ay wa ma tunfiqu kala ko dépense ɗon min khairin immorde moƴƴere fali anfusikum ko wonkiji moɗon woni ko dépense ɗon ko wonkiji moɗon woni ko dépense ɗum wama anfaqtum kala ko dépense ɗum min khairin immorde moƴƴere fali anfusikum ko hoore mon woni ko waɗan ɗon ay wona Allah subhanahu wa ta'ala woni ko waɗan ɗon de ay kala ko dépense ɗon immorde moƴƴere ko hoore mon woni ko waɗan ɗon waɗi yuwaffa ilaykum Allah subhanahu wa ta'ala o jonnitoyay on ɗum ñande janngo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jonnitoyay on ɗum ɗon ñande janngo ay o soɓana on kadi baraji ala innugol joni ɓay ko ɗum ɗo dépense noɗa ko ɗum ɗon kadi hettoyta ay o sowanay on kadi ay baraji yuwaffa ilaykum ay o jonnitoyay on wa antum onon la tuzlamuna ay on toñatake lil fugarai ay no wodani miskinaɓe ay no wodani miskinaɓe allazina ɓen uhsiru ay uhsiru ɓeno yaha fi sabilillahi fi lawol dina Allah la yastati'una hara ɓe taganaka darban ay piyande mana yaɓande fil ardi ka leydi ay yahsabuhumul jahiliyu hara majjiɓe ɓe miskina ɓen eno sikka akhniya ko ɓe patron ɓe minatta afufi immorde e nefinagol ay immorde e nefinagol ay immorde e nefinagol minatta afufi immorde e nefinagol maɓɓe ngol ay mana lil fugarai no wodani miskinaɓe ay allazina ɓen uhsiru ɓeno yaha fi sabilillahi fi lawol dinal la yastati'una hara ɓe taganaka darban hay yeru taɓande fil ardi ka leydi mana aye ɗo miskinaɓe go ɓe andanɗa hoore maɗe no junde ka hoore leydi ɗo hara hay ko hay sanfaram ɓe anda ko walata ay kono yahsabuhumul jahilu hara si yiɓe miskino yahsabuhumul jahilu hara yimɓe majjuɓe ɓen ɓe anda goɗɗum me si yiɓe akhniya o sikka ɓe ko ɓe patron ɓe minatta afufi immorde e nefinagol maɓɓe ngol ay
ta'rifun kona andireɓe ɓe simahum mbandeji maɓɓe ɗi la yasaluna nnasa ɓe lanata ko ɓen ilhafan ka nefinagol ene woodi woɓɓe goo ko ɓe tampi wo ko ɓe tampi bon ɓe torotako ene woodi woɓɓe goo ko ɓe tampi wo ko ɓe tampi a tawa hiɓe civilise hiɓe looto a tawa ka yiɗa ɓe hara ɓe laaɓi pos mais goɗɗo si tawoni himo laaɓi pos hayso ko dolo kon gotungo mare o uppay kon ha kun laaɓa pos o pasa kon o watto sa yimo a sikay ko patron hara tampuɗo ɓuramo ayi hara kadi ɓe torotako ayi kono no woodiro woɓɓe goo si ɓe tampi sereni aduna ɓe woytoto aduna allah fof anda ayi Allah subhanahu wa ta'ala ini ta'rifu andira ɓe simahim mande jam ɓe la yasalun nasa ɓe lanta ko ɓen ilhafan ka nefinagol ayi ko ɗum ñandago mi Sénégal ɗo goɗɗo goo ceernojo goo o wari o naati e banque o yaltini mbuuɗi haw gayni ko yaltata ka ɗon tawi goɗɗo goo no ari o yalti haw gayni goɗɗo goo ari dari yeeso makko eyi tawi on kadi ko neɗɗo jannguɗo mais hari mo joguino golle moƴƴe mais kono perdino golle makko ɗen joni koye chômage o woni kono so on watti ha moƴƴi o ari o dari yeeso oya o wi ene o wi hila on wawi haalandema probléme am o ya inni wowlu o ini sa yilan ɗo joni ɗo a sikka ala komi mara o wi wallahi hande ka ɓe nguure an mi accali toon hay hunde hay sanfara mi acca toon te woni jungama no hewti hoore ko ya wallam ay o ya yaltini ɗon ko woni arsike makko on jonnimo ay o wi joni noon o sa yi oɗo joni a sikka ala ko ala ay par ce que mo watti ha moƴƴi ay o ala kadi yaade ka talol fonta jungo ina okkorelan kono si a akkiti haqqil a anday o wona marɗo hay hunde allazina ɓen yunfiguna ɓene dépense amwalahum jalema eɗen billayli jemma wannahari e nderma sirran e gundo ay wa alaniya tan e kene falahum ina wodani ɓe ajruhum jodi eɗen indira bin ka joom maɓɓe wala khawfun alayhim kulol ala e dow maɓɓe wala hum wona kamɓe yahzanuna woni ko soninoyte namu jama tv inchallah wara hande ko ɗo wonɗen e darade tawi min gon hino raɓɓiɗi seeɗa kono hande en wawa e darade ɗo ha yontere hande inchallah rabbi si allah tewni en hara en wawa ekkitore numéro téléphone on hara hiɗen toro en fof meɗen yo allah subahanahu wa taala okkore en jawle laaɓule ko wawe waɗirde fi sabilillahi waɗiren saabu allah neɗɗo noon naafi innugol hara a woni milliard a heeɓi mbuuɗi tun si waɗa fi sabilillahi kum marɗa kum fanɗi o ko kum fanɗi ko ɗon waɗata allah subahana taala okke baraji ɗin so gandal marɗa waɗira ngal fi sabilillahi siko doole maɗen waɗira ɗen kadi fi sabilillahi ay ko noon siko haqqille maɗen kadi ko noon ɗen toro allah subahana taala yo allah subahana taala newnan en ko waɗiren fi sabilillahi ka gandal meɗen e ka jawle meɗen e ka doole meɗen e ka fondoji meɗen fewnana en ɓe nguureji meɗen woni kanko allah subahana taala wiro noon qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandum ɓe nguureji mon ɗin yiite ayi pullo fota inni gerto ɓe ngal diwata yiite si a daɗi ɓe nguure nden daɗale hara hay hunde marsali yo allah subahana taala okki en fiira e feere no fewniren hoore meɗen fewnen ɓe nguureji meɗen danden ala yata danda en kata e kasara danda en saabu gaño e bone iblis rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني عبدك وابن عبدك وعبد أمتك ناشيتي بيدك ماض في حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك تأثرت به في علم الغيب إنك أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين